Minta kasngi kabadairu kakat nyau tarik unailar arajar arpsam. Ka District Congress Committee kalayo ban syong ya ka jengyelang kerpang tang daki dekhot ka isi. Banyakran habayadei bat ka Nongstoin Block Congress Committee bat hakani ka jengyelang ka yang kalayo ban thung bujlino da uba Eric Carsentiu kumu Presiden Bashipor hakajaka jong uba Gabriel Walang. Bu Presiden ka District Congress Committee West Khasi Hills kata uba Bormanding Nonglang habayakran bat unong thok kubor ulaong. Baya ka jingtung bujli ka day hadien baka yeng kalayo ya ka shithi ka bapatha da ka MPCC bat ka AICC. Baya uba Gabriel Walang la sya suspend no hadu hendrius nem. Laong baka tay ka jingyelang ka long ru kerpang ban ai jing peliu jing mut kumno ban nang pen klan shu shu ya ka seng habaro lai teli ki blok. Kentup ya ka Nongstoin Motion Road bat ka Rambrai Jerngam. Baka ni ka sngi uba GTS Thong ni MDC Barim ka Rambrai Jerngam. Konstituensi ula ai ya kashithi jing terua benwan pai biang syaka sembarim bat ka yeng kala menjuru ban pediang sngoba ya utai urang ba bat haka juga por ka yeng kala thongru ya uba 14 son lengkhoi kum General Secretary ka District Congress Committee ba un khmi ya ka Motion Road Block Congress Committee. Nakliang yang ikum ka District Congress Committee mantaka singi hat niyong trik mantaw nai ni khot ya kani ka isi jong ka District Congress Committee na ka benta ba nginyo ban penklan ya ka organisation habaro lai teli ki blok ka Motion Road Karamrai bat kanong Nongstoin bat kerpang na kabentakan Nongstoin Block Congress Committee mentaka sngi ni da kajing yasnutu lang kajing mod ni layo bantung ad hoc presiden jong Nongstoin BCC ya iba Eric Carsentiu. Ha sisa kata kadai nomor kaktem keempat kut dehi ba kabriar kumu presiden. Rehadin kini ki kendiat sngi. Bat ngiliak renro ban puli ya ka siti ka bana kaliang chong ka MPCC bat ka AICC ba kala pentip sengi ba ya iba kabriar walang katkum bengyo i haki YouTube channel ba ila sya suspend hadu unrius nam kita kini kijing ya keren kijongi meneh ha kenika meeting nila peliang kumbakalo ya ka ka ba na kaliang ka MPCC kala pentip bat na kaliang AICC kala pentip ba na kaliang jong ka Nongstoin bat ha ka pratrik jong uneu benai kala syong ya kata ka meeting habis shop hall ketkum kijing tip jong ina ka district bat Uba kabriar ula ina ya ka kamkum u presiden jong ka Block Congress Committee jong ka Nongstoin. Ban ula pak no ya ka kot ban ina sya ka district. Halur kata ka nong rim ni sayo bantung. Ya uba erikum u ad hoc presiden. Kamud akan ni ka pratarik bala Gabriel pen convince kita ke meeting ka district kamdan TBI. Nah kalian yang ke District Congress Committee ya kani ka ba ulum hapo jong ka Nongstoin Block hapo Bishop Hall ulum be ya ka Nongstoin BCC rena kalian ka jong ngikum ka district ni klem yo jingtip bat kamtam ya kalian ka jong akum u district presiden u klem ai ka information ban pentip eru embangan wan hakataka meeting. Kimat ke bengi yakren mentaka sngi kalong ba nilayo ban pediang ru ya wei uri urang ba ubade ex MDC jong Karamrai konstituensi tau ba stom. Bat layo yak application ban wanrung biang hak parti bat kaying brok kawei kala menjur ban pediang yu. Bat dak kawei kajing mod nilayo ru ban yakren nam tak organisation ban penklan ya ka parti
bat ngila thong ru kum u inchat ya ubak 14 son lang khoi kum u general secretary jongka district congress committee ban pa inchat ya ka motion road block congress committee